Hej ljudi, pozdrav svima, evo me iz Lidla. Jedan onako manji shopping, manja kupovina danas, ali ipak sam odlučila da ću vam snimiti i pokazati što sam kupila. Da vam odmah kažem, paket mineralne je u autu, ali pretvarajte se kao da ga vidite ovdje. Šta sam još htjela reći? Cijene ću vam, odnosno sliku ovog računa, kao i zadnjih par puta zalijepiti na blog. Vidim da vam se svidio sistem, tako da nastavljamo dalje sa tim sistemom. Uzela sam jednu ovu čašicu ovih čeri rajčica. One su mi zgodne onako ubaciti par komada u salatu ili tako nešto. Kad pravim neku recimo marendu i drugi dan sebi za posao, onda su mi tako fine, onako da dodaju malo neke kiseline unutra u neku salatu ili šta već. Uzela sam slanine. Isto tako salamu za te iste sendviče koje onda pravim Darku da si ponese za marendu. Uzela sam manji paket ovih gljiva. Čak mi je više paša ovaj manji paket kad kupim, onda brže prođem kroz njih, brže potrošim, pa ne brinem da li će se potrošiti i gdje ih se moram iskoristiti kroz tjedan. Jednu crnu čokoladu. Uzela sam ovaj put ovo pakiranje od bio mrkve jer mi je izgledala puno bolje nego obična mrkva. Pola kila ima unutra za cijenu koju dobijete tamo u kili, ali bit će mi za ovaj tjedan sasvim dovoljno. I jednu malu putertiku, baš mi je bila slatka. Ja putertiku volim, najviše volim ubaciti u neko varivo. Tako je, čekaj, da otvorim prozor, neka buka prevelika se stvara. Tako i moji najviše vole. Inače, onako malo je slatkasta, tako ako ne volite baš takve stvari, ne znam da li će vam se svidjeti. Onako baš daje jelu malo slatkoće, ali nije pretjerano. Nije recimo ko batat, batat je baš jako sladak, a putertika ipak ima onako neku nježniju dozu slatkoće. Uzela sam jedan edamer u komadu od pola kile, jedan ovaj krem namaz i jedne vrećice za smeće. Ok, to je to u ovoj prvoj vrećici i kao što vidite osjetili se jesen i kod nas, ja sam u dugim hlačama i u čarapama i pomalo onako zahladilo je, ajmo reći. Pa je danas tako hladnije, vidjet ćemo kako će se nastaviti ove druge dane. Uzela sam mami jedan čips. Ja nisam neki tip od čipsova, mogu pojesti onako par komada, ali taj čips mi je nekako premasan i preslan. Nije moj džir, ja najviše volim tortilje od tih krickavica. Jedan feta sir i prošli tjedan sam uzela i ubacila sam u dosta tih kombinacija koje sam pravila, najviše nekako u salate i baš mi je odličan, super mi je, baš je mi ta slanost njegova, slanoća. Uzela sam volovsko srce paradajz, najbolje mi je izgledao tamo. Sad vidjet ćemo kakav će biti. Jer onaj grapolo im je, ne znam, bez ukusa skroz. Banane. Još jedne banane. I još jedne banane. I jako lijepe kruške su imali. U biti sam jako zadovoljna sa izborom voća i povrća koje su imali danas. Zaboravila sam kupiti salatu jer sam bila na telefonu i onda sam preskočila cijeli taj prvi dio. Ali nema veze, kupit ću negdje usput. Vidim kako su lijepe, baš su lijepe neke mlade kruškice. Fine, sigurno su jako slatke, ovako crvene. Moji klinci ih vole. Mislim, zato jesam. Onih zelenih jabuka koje inače kod mene svi u kući vole, imam još od prošlog tjedna, ali isto su imali neke, kažu, iz nove berbe. Isto ovako jako lijepo izgledaju, slatko crvene, baš fine. Uzela sam 4 komada, nisam previše, pošto imam te još od prošlog tjedna, pa da se ne pokvara, ajmo reći. Jako lijepo, mislim da se ne propadnu. Jako lijepo mirišu, ovo baš mislim da će biti odlični. I uzela sam jedne kisele krastavce. Ok. Evo još na zadnju vrećicu.
sira. Uzela sam i 20 deka ovog pršuta preko one aplikacije Lidlove. Je bio po nešto povoljnijoj cijeni pa sam zato i uzela. Mislim da je puna cijena 30 kuna, s tom aplikacijom oko 20. To je dobra cijena i spada da je cijena ovog pršuta jednaka kao i ove salame kad je ona po punoj cijeni. Jedan kruh, jednu majonezu. Ja je ne jedem, nije mi nekako, malo mi smeta za štitnjaču, ne znam, ne odgovara mi. Izgleda da je stvarno nekakav proizvod koji je onako previše iskemijan, ajmo reći, onda ga ja ne koristim, ja ne volim. Mislim, volim, ali ne koristim. Na par stvari mi sad štitnjača reagira, neke stvari stvarno mogu, puno više stvari mogu jesti nego što sam ranije, onako na puno stvari bi više reagirala prije nego sada, ali onako, još se nađe po nešto na što je reagiram. Uzela sam ovaj grašak i mrkvu kombinaciju zaleđenu. Ovo staviti u led. Uzela sam 3 mlijeka. Jogurta imam još, zato što sam, ako se sjećate, ako ste gledali prošli tjedan, uzela više kad je bio na akciji. Tako da sad imam dovoljno. Jedne tortilje, ove koje Darko voli sa sirom. Jedna je obična koju ja volim. To, ljudi moji, to za ovaj tjedan. Kažem vam nekako neka manja kupovina, ne znam šta bih rekla. Prošla sam kroz taj Lidl brzinu, nije čak bila ni prevelika gužva, nije da su me drugi ljudi ometali, nego ne znam, eto. I ne znam, možda da li mi je izbor malo slabiji ili meni možda nije trebalo baš previše stvari. Imam dosta mesa još u ledu, ne znam ako ste zadnji nekakav meal planning video, možda moj gledali pa možete tamo vidjeti, ali mislim da ću od, hajmo reći, idućeg tjedna morati upotpuniti ovaj odlazak četvrtkom sa još nekim dućanom, čisto onako da bih neke malo raznovrsnije stvari kupila. Jer kad se tako stalno u Lidlu, onda imaju oni jako dobrih svojih stvari, ali uvijek ti fali nešto što tamo nema, što ne možeš pronaći. Recimo, ako gledaš fizički trgovinu, Lidl je duplo manje trgovina nego recimo Plodine. Tako da mislim da ću sljedeći tjedan svratiti, pa možda baš i u Plodine, vidjeti ću. Eurospin mi je uvijek tu u kombinaciji nekako, ali i on je dosta sličan Lidlu, tako da čak mi je bolja kombinacija onda Plodine i još jedan od ta dva dućana. Mada mi je Lidl daleko najdraži, nema greške, ja sam se skroz navikla na njihove proizvode i volim ih kupovati, ali morat ću još negdje nešto drugo malo pogledati. Uglavnom, čujemo se dolje u komentarima i vidimo iduće video. Pozdrav!